ole hei tuna hianin veng kan veng bulloka hian veng thurual an oma an venga te hian in tin an chei veka in tlar hei in atlar tlo hemi tlar tlo an chei veka an thu hi arwal em a helama hianin kan letlam kha karon let chiang an lo lam talawa helama hianin helama hianin kan kal chole don ne so Liza Santa comes in 4 days and the more Christmas night all to eta hianin tian ne chauze lan veng hi ti lo thei lo te pon tin yang chu he chi sang chei dan designed dang kamo he lai te poi wa far chi te nya o he helai hi amoi lutuk ami te in chei dan hi a far thazat me ya ela hian Santa lem hela ma hian Santa tak an lo ding dona hey an in shape ang te hian an kwal veka anin zia shape amoi lutuk pa na moi ti la hi o kalaran man chon helai bo tai te iki moi tuk cha in kung ka ken ki an da ki mo moi ve lai ornament lian duk do an da boka helai po hi moi lutuk chon helam pang po hi hei an da tlar thut mai ki ta ki Marile Josepha the family polo omanisa so salai so Santa tak ve thung he hi chu an mani tak an enge molo ti ni ta son he helai hi I thingkung te hi moi to he in ko ta hian an enge an lo dinga ta hian kan lo nga lo kang oh hey apa nai ve oh enge molo ti ni thilan lo sem ye ni Merry Christmas and love Merry Christmas and love ni so an thati din hi apui ber ni hi em ten hi oh chen Merry Christmas chen mo Merry Christmas te point du to lo holiday happy holiday ten tia hey Merry Christmas lo tingat ngat te hin hemi po hi mo lu tok hey Christmas chilian daw kan kal don oh helai Bethlehem po hi an ursun ko ma hey alian chi ho kha machine tia khan manga mo tàu hôm mỗi tầng cũng chan helai hi chan hay Christmas tree lian lutuk hi chu atak ania alemani lo anin ko ta he sidar thing kha an chei top an amor lutuk anoi te ko lemanda an kong khar te pon chei ve ka te pan he helam po hi an nei ang yan lo chei helai po hi helai hi thingkung te ro te ang khan lo da kal konga hianin hey mo lutuk